ekerutu wake kura toko na mwikuru kwetu toko nyora mwikuru nyetayo kwa mwana toko na mwikuru mchera wonsi pi wake kura washimwa bakwana injinicho mudogo busi kurunyamira mpaka busi kisi pastor mbaye protocol aba literacy mu protocol aba diconest aba diconest mu protocol abantu ndimwensi uche kanisa maneno mtu na wate etambisho Ndani ngawa tutablia. Abana bya kuna nalo ganze karate. Aba swati balba ni chekeno. Batabia ndio kie nitambulisha. Ndani pemba sana. Kanisa lazima manyengo ya kile tamblisho kutabia ngokuwa na ndine kanisa ya SDA. Ngokuwa na ndine kanisa ya Catholic. PG tumenye okwana n'abagambi ekiyagira etobwate abantu ba registered voters gusi Kisi County 700,000 tubwanda kuba emiliyoni yemo abantu aba 300,000 lazima batwe mitambisho babatekura yamira abantu babwate ekura abali karibu 1,400 abantu karibu 2,000 ndara batakura nintege tinyasaya kabanje niko 2027 nyamira na babo baike 600 abantu abakara barejesire bakaba 1.6 million busiro kabagamenye busi naba busi bande bamenye teisiko ya busi na Nairobi etubwata 250,000 Nititawu chinde tukiwa 1,500 tuweka 2027 eneo tubwate 2.2 million votes na tena ruhusa na sensi kugamba na muntu nduwensi nyachikura ntubwate basibone wake kwa neke kura nere kugera malendraji kura nere kugera Kisi County usenera ukabiri Gucha County na Kisi Central na Nyamira Bugasi usenera ukabiri chile constituency ile ene kura mtu kuruata abantu wale mawako ndio tusekera lakini kano ni hiyo na nitubwata 700,000 registered voters pastor abantu bawake kura gusi Kisi County 400,000 300,000 ingi yekoba na hambaji rangi yeye lazima tu akekwa na kwa ndio abantu nyamira ile lazima ale mwana mu miaka iko direct no aba hizo ndio just adiko constituency anaenda hiyo kwa 35,000 mimi ndio kuna namba ile kile ulengo mlikuwa ayandika 35,000 ukimile ekamtu wake kura toko na mwikuru kwetu toko nyora mwikuru nyetayo kwa mwana toko na mwikuru mchera wonsi pi wake kura mtunga ingao wametose pato wanja wende nawa sera tena Simba injoche weekend Sunday otosera lakini ukuna na reka msera kwa wake kura masera ndio wale ukoijo yes ekra sote kanisa akanyoraba andu wako oni wasaba sekretari kama sabe ona mjindozo karibu cha
lazima naye mtoto wake mti